Danas je teško reći bilo šta da ne budete emotivni, jer jednostavno ne možete ni shvatiti da postoje ljudi koji su sposobni da prekinu dečiju igru snajperskim hicem, da ubiju nevinu djecu i, nažalost, nije slučaj samo ovdje u Sarajevsko-romanijskoj regiji da su stradala djeca, stradala su u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što je posebno žalosno jeste da za nijedno skoro od tih djece nema pravosudnih procesa. Pravda je bila slijepa, sudovi koji su trebali ovdje da donesu pomirenje, prevashodno Haški tribunal, a onda i njegov produkt, sud Bosne i Hercegovine, nije uradio ništa da bi doprinio pomirenju i da bi na neki način barem donio bilo kakvu ovozemaljsku pravdu, ako ona uopšte i postoji za srpski narod. Teško je i očekivati kada se sjetimo strahota koje smo proživjeli u Drugom svjetskom ratu, kada se sjetimo da su jedino za Srbe postojali logori za djecu i kada se sjetimo da su, nažalost, takve tendencije nastavljene 90. godina. Ono što je naša obaveza i kao institucija, ali i kao svakog pojedinca, jeste da nikad ne zaboravimo ovu nevino postradalu djecu, ali i svaku srpsku žrtvu, da se je sjećamo i da shvatimo da je Republika Srpska jedini garant opstanka Srba na ovom području i jedino što nas štiti da nam se ne ponove ove strašne stvari koje su se dešavali u Drugom svjetskom ratu i u odbrambenom otadžbinskom ratu.